Hello, welcome back to my channel 7-Bit Manipur. Asi Chingmeirong Car Bazar gi matam gar lepro matungda amuk ngai ngasi je tang update masam tang pijarake kari gari leige habdu yengminase ado yengdring mawaina na video asi nauna thengna ba yaw gari so chodna subscribe like and share so chena tawiyo ado di video se hauna ba tawrse ahan bada abai gi Alto maroon color gi asidagi hane ta hojarage si magi habit looks habit yengbiyo yam neat and clean the lay ko yam luna na na sin gari makal ne ado ma si hoje sigi model se kenone LXI model ni go 2011 gi ado ma si habit koi nang tang chalag ucharake ayari condition smile lay go adagi mamang gijo smile ado habit manung sangaga interior ki swapet ucharake sini lai film je this seat leather ni go gari je well maintained tong male go yam neat and clean the lai de ado masi price se yam na affordable price da adum phangbigani ado magi price se demand price se 2,15,000 magi maning de swai habit ucharake ko maning rom de yang kan smile lai gani ado masi uji pawda kilometer se 42,000 mukhi thawre go ado next akoi ki cruise tamula cruise le jare go black color ne black beauty ne cruise मासे 2014 ये इन्होंने मॉडल ने LTZ फ्रंट लुक सफेद इंबियो साइड दा और भी हम दा कोई ये टर्न इंडिकेटर का लो याव रहेगा अरे ऑटोमेटिक ने अरे मासे 2014 ये ने जिपाव दा किलोमीटर रन ता उसे 58,000 मुकी केनो किलोमीटर से रन ता रहेगा maning na smai tawi go aduga magi price demand je 4.8 lakh mai le adu manung ngai pe changa ga yeng mina se silai jare leather seat ne automatic ne smai le manung ge yam na le go gari de adum yeng bada gari ki premium oiba moy armrest ka julo yawre are seat ki electronically adjustable loi oire ko secho are maning use smile door ga je sound system bai cushion ga di seat ki maning ga je khoi ki cup holder ga julo yawre yam bazai maning je aduga mathangda lakado sina i20 se adum mayamna adum tayar silai de masu je khoi ge khara khoi keno do ne bluish color oi tayar se condition adum fazare alloy ne adai magi front ape ulake silai de ma se 2014 ni ko ado kilometer se hoji pawda ma run tawri se keno 34 ade da seasona koi kilometer 34 sit ka je pura koi pura keno ne yamna kaya tare yam mong ta na leidi all power window ne ma se keno ne sports bere ni go
maning back side tigi ubu smaina uigo look sa ada si I20 price 3,15,000 aduga mathangda laisina koi khwaidigi hena pamnaba mayamna ani laye ayo ji usara ke mathang mayamna khwaidigi pamnaba gari ne Alto 800 koigi ahanba hatchback entry level da angba gari makal ne masi magi price demand je masi keno ne 2017 ga 18 ga sina 18 gini ko asigi mathang ek ne sina 17 ne adu LXI ngata ni sina 2018 ina 33 km thawre ko sije aduga asom nakan gisina mathang idon haijar age adu magi price demand je 2,60,000 laye maje adu mai tayar ga usar ke smile tayar yam phare si lo mi to de adum khara oijaga da male ai manung sa pedang usar ke sini manung je tuh smile ko adum nali ko adum sina bhai aba gari ne aduga mathangi se mathangi utring eda sigi mamang se look sa pe jeng bio sile de adu next somda mung lak kanda sisina koi Manipur number do loi tar ba thani ko gari se sise sina 2017 ni ko ai habet manu usar ke gari se enone ma se run to se kilometer 35,000 muk tawre sina 2,50,000 high price demand je sina interior smile hai when ma leather roi kana tawre seat se leather ngata ne maning gi smile hai this boat se amtang nana polish of the pura langtrick langani ko gari se speaker ga loi aure sina koi gi 2019 gi model Alto K10 Manipur number ne se gari se adum yengba yam nuai alloy ne air condition yengbi ba alloy deni ko koi gi body color siga ni mak se match fazana oi ko yengba nuai magi price demand je keno ne manung interior ga se yam nan lai price demand je keno ne koi gi keno 4,10,000 kilometers only 14,000 muktang de ge na thau re tare lai le K10 VXI de ni ko oji K10 je pak phang na dra bane yam lingi gari ko e kom de ga pedang usar ke steering ga je gari condition yam lingi si pura an ga sam manari ko si lo boda dum yai aduga sina kana gomba khoi gi Scorpio pambi be sinaw sing leraga su khoi 2012 ki model ni ariba gari si Scorpio si masi supnagi 3.5 lakh ta yonjari have tare ado si contact number dum contact tawiro myam dum si tana bi agani ko next last lai se na koi gi Tata zest first owner ne
मासे अखोई 2015 गिने अखोई कुइद्रिबो अद मागी लुक से पे जेंबिरो एलोय ने टायर से तुम यारिबो अद मागी प्राइस डिमांड जे 4,10,000 माइले अद किलोमीटर से क्या तौर के पे जेंग जगे किलोमीटर 33,368 अदो इंटीरियर सिदी पूरा अहन का सामान रे को गाड़ी से पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी का सामान रे जिसी पूरा लिंक है बता रिसीम दे लोइमक ऑल पावर विंडो आतने को वाइनमक मसी कंसीडर तो वदम जाए न कले सेडान ने एयर से मनिंग चलोई यारी को XT मॉडल ने अदो सिने अदो कनागुंबा कोई सिनो आई स्क्रीन दे तुम कांटेक्ट नंबर ले हापचरगे अदो सि कनो तोनिंग लेरगदी एकदम कांटेक्ट नंबर से तुम पाउबी भी आगनी अदुगा कंसीडर तौबी आगनी को चिंगमेरोंग कार बाजार की आई कांटेक्ट नंबर से दोसरागे तो इदे लेबे सि कांटेक्ट नंबर जा सि कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट तौबिरो से तुम फांगबिरानी को याम खंगदब यावसु खंबियोरो जस्ट ऑपोजिट टू अखोई जोया फिटनेस सेंटर से ऑपोजिट पूरा जस्ट ऑपोजिट हाइबदी याद्रे दुबो सी परेंग साइ से दुम लाइरेगो अदो मैम गाड़ी थौ मतमदा सीट बेल्ट सुंगै सोइदना फाबियो गाड़ी मसा तौरगना हेलमेट सुंगै सोइदना पियो सि मैम जे हे काउबम तवे मसी यामना सेफ्टी नि सेफ्टी की दमकतनी को तो मसी की साइड सुम लोसेंजरगे मथंगी अमुक अपडेट अमुक आमिनसे मैम सो थैंक यू